Yanibingelela nonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Lo okhulumayo uMangwenya, othanda inkosi bazalwane. Sizoqhubeka ngeindaba ezimnandi zomuntu noNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu umsindisa kanjani umuntu. Yebo bazalwane, sike sakhuluma naphambilini ukuthi sikhulume ngani nge-eternal life. Phansi kwesihloko sokuthi Christ matters, ne? So now sizokhuluma ngensindiso bazalwane. Socala ngomkhuleko oqala ngoba ngiyathanda ukuthi siqale ngokuthi kube uyibaba osivulela indlela bazalwane. Sisivala amehlo ke sikhuleke bazalwane. Baba somandla, Mdali wezulu nomhlaba, siyabonga Nkosi, siyabonga Jesu, siyabonga umoya oyingcwele. Sibonga wena Baba ukuthi uhleli nathi ngaso sonke isikhathi, nokuthi usifundise izwi lakho ngaso sonke isikhathi, futhi usigcinile emseni wakho. Wasikhusela nakumoya omubi ngaso sonke isikhathi ukuthi ungasingeni Nkosi, futhi wasivikela Baba naseyintweni ezimbi. Sibonga uthando lakho lungaka ngeNkosi yethu Jesu Kristu, ukuthi sifele ukuze namhlanje sizokwazi ukuthi silethe imikhuleko direct kuwe wena Nkosi. Singacela abantu ukuthi basikhulekele kodwa size kuwe ngoqobo lwethu ukuthi silethe konke kuwe wena Jehova. Qhubeka njalo Nkosi ngemisebenzi yakho emihle, usivule indlebe zikamoya, usivule namehlo Baba. Wenze nabalaleli uNkulunkulu wami abazokulalela namhlanje bamukele izwi lakho wena Jehova. In Jesus name, amen. Yes bazalwane, last time sikhulume ngoRomans 10 ngokuthi umuntu kumele aconfesse ukuthi uJesus Christ is Lord and believe in his heart ukuthi God raised him from the dead so that he can be saved. Ithi silikhulume ngesiZulu uRomans 10 bazalwane. Nangu verse 9 uthi, ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo, kube ngokulunga ngomlomo uyavuma. Yes bazalwane, kube ngokusindiswa. Yes bazalwane, so siyathola la ukuthi umuntu kukhona lokho uNkulunkulu asiphe kona ukuthi umuntu akwenze ukuze angene ensindisweni. So uma uqala ukusindiswa ungakezwa ngoJesu Kristu, ungakazi ukuthi ubani, ufuna ukungena ensindisweni, kumele ukuthi ushunyayezwe ngoJesu Kristu kuqala ukuthi waziswe ukuthi ubani uJesu, ubani umoya oyingcwele, ubani uBaba, iTrinity iyini, nokuthi uNkulunkulu wasenzelani ngeNkosi yethu Jesu Kristu, ukuthi kwenzakalani. Uthi na uyizwa leyo ntshumayelo bese uba nothando lokuthi understand ukuthi uNkulunkulu wakuthanda kangakanani waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa vo ukuba yiloyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa benokuphila okuphakade. So uma sowukholwa ngaleyo ndlela ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wempilo yakho, akasekho omunye uNkulunkulu ozothembela kuye ngaphandle kweNkosi yethu Jesu Kristu. Akusekho lapho ozoya khona uma ukhathazekile or ufuna impendulo or ufuna ukuthi ube nobudlelwane noNkulunkulu ngaphandle kokuthi uhlangane neNkosi yethu Jesu Kristu. Ngoba izwi leNkosi liyasho lithi angeke ufike kuNkulunkulu, uyisho njalo uJesu Kristu uthi akekho oyofika kuBaba ngaphandle kwami. So uJesu Kristu kumele ukuthi umamkele abe yinkosi nomsindisi wakho ukuze uzokwazi ukuthi uma ukhuleka uyazi ukuthi ukhulekaphi, uma ubonga uyazi ukuthi ubongaphi, uma uwoshipa wenza konke ekufanele ukuthi ukwenze okwakaJehova uyazi ukuthi wenza kubani. So uJesu Kristu ushilo wathi uzoshiya nomoya oyingcwele bazalwane. Umoya oyingcwele ke uwo ozosifundisa konke okwakaJehova. Yiwo umoya oyingcwele othi mawamkela inkosi uJesu Kristu mawukholwa ufike uze uzohlala nawe ngaphakathi kwenhliziyo yakho, uNkulunkulu ahlale nawe akufundise konke kumele ukuthi ukwenze.
Naku-ke bazalwane, namhlanje sizokufunda kakhulukazi ukuthi uma usewusindisiwe, insindiso ihambisana ne-repentance bazalwane. Akukho lapho ozothi uma sewusindisiwe khona bese seyahlala i-repentance. Ziyahambisana, uyishiya indawo. Ngisho from the beginning of your journey as a Christian, uma uqala ukusindiswa, kumele ukuthi wazi ukuthi sowumelwe ukuthi manje ushiye konke okudala, uthathe okusha, uqhubeke ngevangeli lempilo uNkulunkulu asibekele lona. Akasifihlelanga bazalwane, akasifihlelana, ushiye ngako konke kumele ukuthi sikwenze. Esimele ukuthi sikwenze ukukholwa kuye, ngokuthi sazi ukuthi konke lokhu akwenzile ukwenze ngokukholwa. Uma ukholwa ukuthi uJehova uzokusiza kulo hambo, uzohamba naye ngokukholwa. Kodwa uma ukholwa ukuthi wena uyazenzela kulo hambo, or ucabanga ukuthi khona kumele ukuthi ukwenze ukuze uthole insindiso, kulapho ozokhona khona ukuthi ube nenkinga, ngoba manje uzozibonga wena ucabanga ukuthi uwo wenze okuthizeni. Kodwa ngoba uNkulunkulu uyasifundisa-ke emazwini akhe ukuthi ukukholwa kumele ukuthi senze kanjani, futhi simele siphile kanjani. Sizofunda-ke uMatthew 5 sizwe ukuthi uJesu Kristu wathi yena uzele ukuzoyenzani emhlabeni mayelana nokukholwa emiyalweni uNkulunkulu asiphe yona. Because we are given the commandments to live, ukuthi siphile ngayo imiyalo kaNkulunkulu. So uJesu Kristu uyaphawula-ke ngayo imiyalo ukuthi yena ungena kanjani kumiyalo after sekasifele esiphambanweni, ukuthi mase ephila nathi kumele ukuthi sihlaliseke kanjani ekutheneni sikhone ukukholwa nokukhonza ngendlela uNkulunkulu esho ngayo ngemiyalo yakhe. Asimfunde-ke bazalwane uMatthew 5 verse 17, ne? Uthi, ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti, angizanga ukuchitha, ngize ukuzogcwalisa. Uyezwa bazalwane, uJesu Kristu uze ukuzogcwalisa umthetho, ngoba umthetho bowunganalo uthando ikakhulukazi uma senza izinto zikaNkulunkulu. Umthetho bowurequire ukuthi senze lokho okufanele uNkulunkulu athe sikwenze. Kodwa ngoJesu uma samukela yena, sesamukela uthando. Sesithi noma senza, noma sikhuleka kuNkulunkulu, noma sicelela nabanye abantu, or sibona ukuthi umzalwane uyaphambuka, kodwa senze ngothando ekutheneni kugcwaliseke-ke manje, ngoba uJesu Kristu uyisibonakaliso sothando oluvela kuJehova. Ukuthi uthando oluvela kuJehova ukuthi asiphe indodana yakhe, ukuze thina sizokwazi ukuthi nathi mase siyamukele sibe nalo loluthando. So uthando lungena ngaleyo ndlela leyo ukuthi kugcwaliseke imibhalo, kugcwaliseke umthetho, sikwazi ukuphila lo mthetho, ngoba besingeke sikhona ukuphila. Uhlulekile umthetho before ngabo Moses ukuthi siuphile, ngoba besinganawo umoya oyingcwele osiholayo, futhi besinganalo uthando lokwenza izinto zikaNkulunkulu ngendlela efanele. Besenza izinto ngoba naku uNkulunkulu ethe, futhi besenza ezinye singazenzi. Bowungagcwaliseki umthetho ngenxa yokuthi amandla nonyama yethu beyingafinyeleli ekutheneni kugcwaliseke emthethweni, ngoba uyachaza la uthi, ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba, akusoze kwadlula gama linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Yazwa bazalwane, kufezeke konke. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane efundise abantu kanjalo afundise abanye kanjalo emincinyane, afundise abanye kanjalo, uyakuthwa omncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthwa mkhulu embusweni wezulu. Ngokuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadlula okwababhali nokwabaFarisi, anisoze nangena embusweni wezulu. Uyazwa bazalwane, kusho ukuthi ukulunga lokho ekufanele ukuthi sibe nako kufanele ukuthi kudlule okwababhali nabaFarisi, ngoba uma uzothi wena
ungena embusweni kodwa ungafundisi ngomthetho uNkulunkulu awushiyele wona, ucabanga ukuthi wena uzofundisa ngomthetho othizeni, eminye angeke uyifundise, eminye uzoyifundisa. Lowo mthetho lowo muntu lo uyongena abe mncinyane embusweni wezulu. Akusho ukuthi angeke angene, kodwa uyongena abe mncinyane. uNkulunkulu ufuna abantu abaneqiniso, abafundisa nange-obedience, ukuthi umthetho kumele ukuthi uhlale kuwo. Kodwa uhlala kanjani na? Ngoba uhlala ngani? Ngomoya oyingcwele, ngokuthembela kuNkulunkulu ukuthi yena uJesu Kristu uyokusiza, uyokwenzela konke ekumele ukuthi ukwenze, uyokusiza akufundise konke ekumele ukuthi ukufunde, uyokuyekisa konke ekumele ukuthi ukuyeke. Kodwa uma uhleli ngethemba, uma ukholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi wakho, awuzenzeli wena. Ngoba uma ungaqala ukuthi wena uyekile lokhu, ngayeka nalokhu, angisayenzi nalokhu, kusasa ube sokuthi mina yazi ngazama ini ukuze ngiyeke lokhu, ngathatha lokhu ukuze ngiyeke lokhu. So akufanelanga ukuthi sibe kanjalo bazalwane. Kumele sibe nobufakazi ukuthi ngoJesu, ngathi nangamukela uJesu ngabona sengingasazenzi lezi zinto. Ngathi mangamukela uJesu ngaphuma la, ngayekela ukwenza into enjengale. Ngathi mangamukela uJesu ngambona uJesu engibonisa ukuthula, ukuthi ukuthula kuyini. Ngambona uJesu engifundisa self control, ukuthi self control iyini. Ngambona uJesu empilweni yami engenza ukuthi ngibe umuntu onothando, benginganathando, bengingalazi uthando. Udumisa uNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu, ngoba wasifela ukuze azowakha ahlale kithi, ukuthi sibe nobufakazi. Amazwi akhe sikhona ukuthi siwakhulume, sisho ukuthi uJesu uyinkosi nomsindiso, ngenxa yokuthi ungisindisile manje endleleni yobumnyama lebe ngihamba. Sengihamba indlela yokukhanya ngalo Jesu engimamukele. Sengiyabona manje ukuthi okay, ukuthi ngijaja abantu ngingabheki mina yami indlela kubi. Ukujaja abantu akufuneki, kodwa ukurebuke, ukukhalimela isono ngothando, yiloko uNkulunkulu akufunayo. Ngoba uma singahlala othandweni sisonke, sithandane, sizokwazi ukucabangelana bazalwane. Akekho umuntu owumzalwane ofike ensindisweni wavele waba umzalwane osindisiwe, omsulwa, oholi, ongazange ahambe indlela yensindiso, ahambe indlela yobumnyama before asindiswe. Siyabathola bonke abantu asibhalele bona la eBhayibhelini, asibonisa ngabo, nabo Paul, ukuthi nabo bake bayiphila indlela yobumnyama. So akekho umuntu onemvumo yokuthi azibone engcono endleleni yensindiso. So namhlanje ngizothi kubazalwane, masiribhukeni ngothando bazalwane, sithi noma sicele kuJehova, sicele sazi ukuthi lezi zinto usenzele zona thina, ukuthi zishintshe thina. Umuntu obaluleke kakhulu la ukuthi aguquke uwe, ukuthi nawe izobonakala insindiso ukuthi uJehova uhleli kulomuntu. Awuhambi uthi hayi mina ngikholiwe, hayi mina nginje, kodwa uyayiphila lento. Kumele ukuthi ubonakale uyiphila, abantu baze basho ukuthi hayibo uNkulunkulu ngimbonile kulo mama, ngoba lo mama ngiyamazi. uNkulunkulu uzokisa lapha abakwazi khona. So ushintshile, so ngenye indlela, nendlela okhuluma ngayo, nendlela ohamba ngayo, nendlela presenta ikingdom ngakhona. Angeke usabe yile abantu laba abagxekayo. uNkulunkulu uzoqeda konke okubi emzimbeni wakho uma nje ukholwa enkosini yethu uJesu Kristu bazalwane. Yebo, athi ngibone namanye amagama, amanye amavesi. All right, I think Romans 8 verse 2. Okay, no, asiqale ngoJohn, 1 John. Ya uJohn wokuqala chapter 1 verse 9. Ya ngicela ukuthi siye kuye bazalwane naye, ngoba angaba maningi, uyawazi amavesi angaba maningi. Okay, 1 John and then sithe 1:9 ne. Ya nangu 9 la. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kuko konke okungalungi. Uma sithi asonanga, simenza umqambi manga, nezwi lakhe alikho kithi. Yezwa bazalwane, uma sithi asinasono senza uNkulunkulu umqambi manga. Kodwa uma sizivuma izono zethu, ingawe lento, ingami,
ayikho ngomunye umuntu ukuthi wena ufanele ubhekane nezono zomunye umuntu. Zisixakile nami nje ngokwami ngishumayela ngikhuluma ngifakaza kanje ngeNkosi yethu uJesu Kristu nethemba. Kusesekhona okusangixakile okusangibambile engithembele kuJesu Kristu kuko ukuthi uzongisusa kona. Nami ngiyakholwa futhi ngiyafuna ukuziyeka lezono ezinye ezisesekhona. Ngoba iyabonisa le verse ukuthi insindiso it's a process. Akusiyinto ezothi mayeqeda ukuzisusa zonke uzothi masowuqala kusasa following day mawuceda ukwamukela iNkosi uJesu Kristu bese soyaphila uphila ngobungcwele waya kusakho khona lapho ozoya kuNkulunkulu uthi iNkosi uyayidinga ukuthi kusize ezintweni omangale ukuthi azikasuki emzimbeni wakho. Injalo impilo usibekele kanjalo ukuze sizokwazi ukuthembela kuye, ukuze sizokwazi ukukholwa, ukuze sizokwazi ukuthi sihlaliseke kuye ngoba izwi leNkosi lithi irighteousness umuntu olungileyo kaNkulunkulu uphila ngokukholwa. Uphila ngokukholwa kuJehova azoba nobufakazi azohamba yobatshela abantu ukuthi uJesu uyaphila. Ngimbonile mina empilweni yami ngoba uJesu wangisusa la wangibeka la ngangiyisangoma ngangithakatha ngangitshontsha imali ngangikhuluma abantu kabi ngangihleba ngangenza zonke lezi zinto ezimbi kodwa uJesu ophilayo ngimbonile bazalwane namhlanje ngizoletha nami ubufakazi bokuthi mina uqale ngokungikhipha emadlozini wangikhipha kuma ancestors worship ukuthi angibonise indlela ukuthi uNkulunkulu uJesu Kristu kube inkosi nomsindisi yena yedwa vo ngingasamixed nabanye abonkulunkulu. Ijeni yami iqale khona lapho ukuthi ngiqalise ukuthi ngikhonze uNkulunkulu ngendlela efanele yokuthi ngingasamxubi ngingasamhlanganisi nabanye abonkulunkulu kodwa yena yedwa vo uye kuphela ofanele uyibongo ngoba uye kuphela owangifela uye kuphela owangiphilela ukuthi ngibe nempilo enaphakade wasithatha lesono ukuthi mina ngingasabi naso lesono ukuthi mangikholwa kuye sihlanzwe lesono. So namhlanje akunzimanga kangako bazalwane. Umuntu nomuntu akazihlole azihlolisise nalapha angaboni khona uJesu khona futhi amcela athi Nkosi ngibonise iphutha lami, Nkosi ngibonise lapha engahambi kahle khona, Nkosi ngibonise lapha engahlalisekanga kahle nawe, lapha engayenzi kahle khona ungibonise ngikhona ukuthi ngilungise Nkosi yami, ngikudumise ngenjabulo, ngikudumise ngokuthula, ngikudumise ngendlela wena ofanele ukudunyiswa ngayo. Ngiyabonga bazalwane. Inkosi yomusa inibusise nginishiya ngalamazwi namhlanje ukuthi umuntu indlela yakhe iphethwe uJesu Kristu. Uma uthembela kuJesu Kristu ngomkhuleko, uma ufunda iBhayibheli uzothola impendulo zempilo yakho. Zonke impendulo zempilo yomuntu ziseBhayibhelini. uMatthew 5, uMatthew 6, uMatthew 7 uyakhuluma ngendlela umzalwane kumele ukuthi ahlaliseke kanjani noJehova. Kuyakhuluma kumaProverbs ukuthi umuntu oyiChristian umuntu othanda uNkulunkulu kumele ukuthi ahlale kanjani noJehova. Kuyakhulumeka futhi nakuwo amaProverbs 5 akhuluma ngemikhuleko ukuthi ukukhuleka kuyokusiza sikhulekelane ngisho ukukhulekelana ukuthi uma ubona umunye umzalwane ephambuka umkhulekele ungamgxeki ngoba lento ijeni, it's a spiritual journey, it's not something esingathi thina singayichaza ukuthi why kwenzekele kanje kodwa ngothando lokuthanda uNkulunkulu nokholo esinalo kuyo sizonqoba. Ngicela ukuthi sihlaleni khona lapho sigcine khona lana ekutheneni uJesu inkosi nomsindisi weimpilo zethu.